Bakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mwiriwe neza. Dore amwe mu makuru y'ingenzi yaranze iki cyumweru mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyorezo cya Ebola cyakomeje gufata indi ntera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryaburiye ko umubare nyakuri w'abanduye ushobora kuba urenze kure uwatangajwe ku mugaragaro. Iki cyorezo cyanageze mu zindi ntara ebyiri za Kongo arizo Chopo na Ho-Uweli. Hagati aho kandi hatangiye igeragezwa ry'umuti mushya urwanya Ebola mu ntara ya Ituri ndetse no muri Uganda. Mu Bwongereza naho hatangiye igeragezwa ku bantu ry'urukingo rushya rwa Ebola. Mu Burundi icyumweru kirarangiye inkongi y'umuriro yibasiye isoko rikuru ryo mu mujyi wa Ngozi. Abacururizaga muri iryo soko barimo kugerageza kongera kwiyubaka. Mu Burundi kandi Agathon Rwasa, umwe mu banyapolitiki bazwi cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi, agiye gutegereza amezi 2 kugira ngo urukiko rumumenyeshe umwanzuro warwo ku makimbirane yatumye atakaza ubuyobozi mu ishyaka rya CNL. Muri iki cyumweru kandi twababwiye ko mu Rwanda Banki Nkuru y'Igihugu yatangije ku mugaragaro uburyo bushya bwo kwishyurana bwiswe e-cash bugamije koroshya ihererekanya ry'amafaranga hagati y'ibigo by'imari hifashishijwe ikoranabuhanga. Ku bijyanye n'ubuzima, inzego z'ubuzima muri iki gihugu zatangaje ko zikomeje guhangana n'indwara ya Rift Valley Fever mu burasirazuba bw'u Rwanda, ibintu byatumye ibiciro by'inyama bizamuka. Naho makuru mpuzamahanga twabagejeho muri iki cyumweru, umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani wakomeje gukaza umurego, bikomeza kugira ingaruka ku mutekano wo mu muhora wa Hormuz ndetse no ku biciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga. Aya niyo makuru y'ingenzi yaranze iki cyumweru cyacu. Ese wowe ni iyihe nkuru twakoze muri iki cyumweru yakunejeje cyane? Tanga igitekerezo cyawe muri comments kandi wibuke gukora subscribe, like ndetse na share.